Join us this morning. You could have chosen anywhere and anyone else, but you chose God and you chose here this morning. Amen. So thank you for joining us. Greetings to our online viewers. Greetings to Pastor, our First Lady who's not with us, and Rebecca who is home. Greetings to our Finafinau, as well as our beautiful women and our men and our mighty children. Hallelujah. Can I get a wave? Praise the Lord. And salamu e iwa fai upuetasi. O te lidi atu yate o ye o manoloto atua. O te tautau atu fo I o vavena o. Psalms 9 verse 1. I will give thanks to you, Lord, with all of my heart. I will tell of all your wonderful deeds. Hallelujah. You and I, church, are a wonderful deed in itself. Hallelujah. From our Creator to worship Him in spirit and in truth. So join us. Don't just watch us, but join us as we honor the one and only true God this morning. Hallelujah. Sheltered and provided every need you have met. I am grateful, oh so grateful for the love you have shown through it all. I know when I think of how you've kept me and cared for me. You have sheltered and provided every need you have met. I am grateful, oh so grateful for the love you have shown through it all. I know there's not a day where you were faithful. There's not a day where you were good. There's not a day where you were gracious.
This morning, and let's give God a hand clap this morning. Hallelujah. Praise the Lord. Let's get ready to lift up the name of Jesus Christ this morning. Let's just worship like this will be our last chance ever. Hallelujah. Because honestly, we don't know if this will be our last chance. Hallelujah. Father, we welcome you this morning, Holy Spirit. And we just thank you for your presence, Father God. Your presence where there is a fullness of joy, a fullness of peace, Father God. We just ask, Holy Spirit, that you have your way in your people this morning. Have your way in us, God. Let us worship you, Father God, like we were created to, Father God. Let us worship you in spirit and in truth, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. Praise be to you, Father. Hallelujah, hallelujah, Jesus.
Find the love.
I lea aso ma le aso le atua whawhetai le atua I le ola fou ma le malosi fou a mātou maua le nei aso le atua whanunga le lei ta maua maua lau whanau le nei aso leo a mātou ulu whale lalo ifo lo malu malu le atua a wā le mātou tapua inga ia te oe I le anganga ma le whamaoni pe ona e sa ili ai le nei tai ao le atua mo I lato uma o e tapua I atu ia te oe tama I le anganga ma le whamaoni whawhetai le atua whawhetai anganga pa ia whawhetai e suke riso I lau whamalotsi mai le atua whawhetai lau whesosoani sili sili mo I mātou e te letu la fua ina I mātou tama ao le nei tai ao pe ona mātou mafuta malawa fio mātou te langona ina oe I le mea nei le atua whawhetai lau manatu mai whawhetai lau whatasi mai le atua o le vi inga e whawhoi atu I lau a fio le atua whawhetai fo I tamai lau whamalo longa le atua I le tino ai sili sili ai le anganga tama e u ona pesi mai le whamai I le nei vai tau ai mātou te whawhetai atu le atua I lau whamaoni a wa o oe lava o Yehova Rafa o le na te whamalo loia I mātou le atua o oe lava mātou te whamoe moe iai mātou te whalango lango iai le atua o le atua na te whaia mea mawhaia ma mea sili sili le atua e tusa ma le mātou whātua tua atu ia te oe tama whawhetai le atua I lau whamaoni tama whawhetai lau taitainga manuia iai mātou tama wa mātou o mai foi le nei aso ma le nei tūlā le atua o le nei masina o le nei tausanga a mātou to e tepa I tua ma vava ai le atua I le te le o lau alofa ma le whaulai o lau alofa le atua mo I mātou o e taitai ai mātou le nei lava aso le atua o le vi inga e whafoi atu ia te o e tama Moni ma whamaoni le atua le ai lava se taimi na muta ai lau alofa tu noa mo I mātou Le ai lava se taimi na muta ai lo alofa mo I mātou au mātou iai le nei soifuanga le atua. O le mea le tama mai le ta ele o mātou loto mātou te whapea atua ia te oe tama. Whawhetai lo alofa le atua. Whawhetai au whamanuianga tama ese I to tonu o mātou ainga, to tonu o mātou ngā luenga o aonga so se mea mātou te whaia. Whawhetai le atua e te letu la fua ina I mātou. Alo e whaatasi pea mai mātou I aso uma o mātou o langa le atua. Whawhetai tamai lau upu e tuina mai tama. E ao e whapoto e whaatonu ai mātou tama ina ia mātou au ngā tele le atua. Mo oe malaufina ngalo le upu lava lea ua whai masulu I o mātou vai mamala malama I o mātou ala o le upu lava lea ua te uina I o mātou loto ina nei mātou anga sala ia te oe tama. Whawhetai le mana o lau upu tama. A wawa mātou tali tonu ina e iai le mana I lau upu e alu atu e le foifua e whai a lava le mea e te whina ngalo iai e mawai le langi ma le lalo langi a e tū maupea lau upu e whawawau. E whawawau lava le tua. Whawhetai I lau awhionga pa ia. Whawhetai a nganga pa ia I lau whesosoani mo I mātou ai maise le nei vai tau whaingatā o lo mātou iai. Whawhetai a nganga pa ia lau taitainga I au musmusunga
I lau whauunga e te whamanatu mai ai mātou. Ia mātou usiustai I polo inga Iesu Keriso. Ia mātou Finafinau. Ia mātou whamalolosi. I le tatalo ma le whātuatua. Ia mātou ngā lulue manu o ao. Awa ao o mai le po e le to yaini ngā luenga I whaia. Whawhetai a nganga pa ia I lau whamalosi mai. Iai mātou. Ia mātou ngā lulue pea. Ma ia mātou I loa le atua. Ua lata lata le toia fio mai o oi Iesu Keriso. Whawhetai a nganga pa ia I lau whesoso ani. Whawhetai fo Iesu Keriso. O le na whai matongi ola mo I mātou. Whawhetai lo alofa sili sili. Lea na whaalia lava I lo a fio mai I le nei lalo langi. O fo ina atu lo tino. Ina ia whaama momo ina, le toto na whaama lingi ina, ona o le tangata hanga sala, lea tu wae whawhetai I le nā lofa moni moi mātou. Le ngatana e fola ina, aina whātau nu ina lava, I le au ina mai o Iesu Keriso, mātou te whapea atu ai Iesu Keriso, whawhetai le tongi ola na e saunia moi mātou. Whawhetai lau maliu malo toi tū, lea ua mauti noa ai le mātou whaolatanga moi lato uma e whātua atua I te oe e maua e ia le ola e whawavau. E le ona se mātou poto po se mātou malosi, e le ona se mātou ami o tonu le atua, ai ona o oe lava tama. Whawhetai atu ai le atua le anganga whawhetai Iesu Keriso, e le mawhai ona whaangaloina le tongi ola ne e saunia. Mo I mātou o le vi inga tama. E tu ina atu I lau a fio. Whaftai tama. Whawhetai le atua I mea umalava. Au le neifo I tae au le atua. E whaamau lalo mātou loto I lau a fio. O le a lava le mātou tau mawhainga le atua e le ato atoa. E ai taimi e sasi ai, e ai taimi e pau ai, e ai le taimi e wha le tonu ai tama. Aua mātou whamau a lalo I lau a fio le nei tai au le atua. O le tatalo le atua a lofa mai. Whama ngalo I o mātou anga sala le atua. Whama ngalo le atua I o mātou solitu la fono. Mātou a mio le anga le atua. So se ngai o inga tama e te sila fia e le tusa malo fina ngalo le atua. I mea e sava vali ai o mātou vai. I mea e whāngofi ai o mātou lima. I mea e tautala ai o mātou ngutu. I mea e mata ai ma mea e whaalongo ai o mātou talinga. Ai sili ai le atua. I mea o loi to tonu a mātou loto ma mātou mawhau. E lilo I le tangata ai le lilo I a te oe tama. Wa mātou tatalo le atua I le aso nei. Whamole mole le atua, whama ngalo mai ai mātou. Whama mā le atua I o mātou angasala. Fufulu mai oe a nganga pa ia. I o mātou loto ma o mātou mawhauwhau. I a whaafau ina o mātou tangata I le mana o le toto pa ia. O Iesu Keriso tama. I a lofa mai le atua. I o mātou tangata le anga ma le ato atoa tama. O le tatalo lava lea tama. Aua lava nei tu lafo I nai mātou. Aua lava nei aveseina le mana o loa nganga pa ia. Ta mā o le tatalo ia whātasi pea oe. Tai pea oe. Fesosoani pea oe. Whamalosi mai pea oe. Finafinau mai pea le atua ina ia mātou whamalolosi. Aua whaitotoa lava le toia fio mai o laua fio le atua. Fesosoani mai ta mā I le savalinga lau whanau. E ona iai foi ua mātou lata atu le whai ungo nei tau sanga tamā ia mātou whamalolosi. A vese le whaavai, a vese le manatu le atua, le toi lalo ma le iai, a tatalo le atua ia maua e mātou le whaamalosi le atua. Ia mātou mata ala pea I le tatalo, a wawa mātou I loa le o moe le fili. O lo ngā lue pē tama whai e whaasese iai mātou, au le tatalo le aso nei le atua, ia maua pē mātou le mālosi le atua, ia whaatupu te le ina le mātou whaatu atua, ia mātou tū mau pē ia te oe, ia mātou Finafinau pē le tatalo, ia matua sa ili pē oe malau fina ngalo, manu o e lata mai, awane I whaavai, awane I whaatala le, awane I whaapalapala le atua, I le ngā luenga o e wala au ina I mātou tama,
a ia mātou ngā lue ma le wha maoni le tua a wae leo se tangata mātou te au auna iai a o lau lava fio le tua. Ie whamanuia mai ai lau nu lotu le nei aso le tua. Anga lei ai mātou tai tō tasi tama a mata mai lau whai ngā luenga se o le ainga tai tai ma tā tātai tasi o tama mati nā se o mātou whanau talavou le tua a lofa mai tama. Ia mātou whamalolosi pēr i lau ngā luenga le tua. Te alo vo i le tua i ai pēr lau whamanuianga i tonu ainga tai tasi. Tō fusia i mātou ma mana onga ese tama. Awa mātou tuina atu yo a awa lofa le atua o oe lava o le tali i o mātou mana onga i a whaia lo fina ngalo le atua ai leo mātou loto tama. Pui pui malawe ai le atua. Sau wina i mātou i lau toto pa ia tama. Iai lo whamalo longa le tino ai sili ai le anganga le atua. Whamanuia iai mātou ai sili ai le atua. Ia matua pui pui le mātou maftanga whapitoa malawa fio. Ia mātou whamalolosi pēr le atua. Ia iai lau whamanuianga i lunga lau nu lotu. Le whamoe le atua pe ona tuina atu i lau fio. E le aise poto, le aise atamai, le aise malosi tama. O oe lava e pule au le atua a whai e te whina. Ngalo iai le atua. E tu lava le whale au le mātou tatalo tama. O le meo iai lau whina ngalo mātou te muli iai. Mausus ta i tama e pe ona e whina ngalo iai le atua. Ai e whamanuia le whamoe lau e kālesia. Anga le leile ngata i e mātou au so se whata whaita ulanga tamā o lo tāpua i atu i ate o e le aso nei a nganga pa ia li lingi ifo le mana i lunga i e mātou uma le atua whamanuia i e mātou. Awane i mātou o ese ai mai maulu mātou taimi i a mātou o ese atu tamā a wato e whamalo sia i mātou mo oe malau fina ngalo le atua. Se taimi mātou te whalongolongo i lo upu le atua i a alu ma le mana lo afionga pa ia tamā i a whau le whalongo lau whanau tamā i a mātou whalongolongo le tangata poto le atua e le nao le whalongolongo a i a mātou ana mausustai le atua. Whamanuia i ai mātou umale nei aso. Whamanuia le mātou sauninga le nei tae au mai lona amataina se yo i lona whaioina le atua anga le lei ma whaatasi mai pēr oe o le vi inga e whafo i atu i laua fio. Whawhetai le atua mo le nei awa noa matango fie ua mātou uo mai ai e au auna matapua i ate oe. O le vi inga e whafo i atu i laua fio nei mea umatama ua mātou o le mavala au atu ai i le swafa sili o Yesu Keriso. And everybody say, Amen. Can we give a clap offering for Jesus this morning? Mai saulanga pati mo le tua nei ta. Don't sit down just yet. La tua tato team. Pese mais na tua pese mane babe. Ia manega tua lo forma mai sa body tato mai tato so nei ta. Say amen, church. Amen. So let's stand and let's leave our seats, walk around, greet somebody in the name of Jesus as the worship team sings this song. And let's just enjoy each other's fellowship. To
Iakopo nei tai au mo tātou foai. Sauni lau foai nei aso. E fo ia le sfulua I pe ona masani ai ia. Te iloa e masani tātou le awhiona pa ia le atua au se tasi le vaenga tātou te au nai le atua. Say amen. E ala I tātou foai nei tai au. Moli atu le anganga whaatai tātou e ka le sia nei aso. Ia wa foi le lima whaafole le whingalo le atua. I lei se manuia ia I mātou. O le atua lava ia o ia o le sosia o manuia. Ia ilo na whamanuianga ia o tō uma lava. Those of you who are tuning in online, there should be a link below. We just want to say thank you for partnering with this church, this ministry, through your giving. So God bless you as you give this morning. Ia whamanuia le atua ilo fua I nei tai au. Lava no le tu nātu le whiunga ti akono ia mati. Ia ana te saunia se Tatalo mo tātou fua I nei tai au.
Tatalo foi ser Finafinau, se esse meio foi dia, so Midway da minha tu tatsio ao Tatalo faz foi tato live streaming nem aso. So my family my mom can do e foi eu só ao mais só se tu le dei lá mãe que lá meu e my mom e aso. Ya le tatalo ya na lei a tu ma família tu ya te oi e o my mom e nei aso. E na te idea ni so tato e kale si o le fai tato ma futa nei aso o e mata mai nei tai ya na lo lava lo sai ma lo lava fa tale na le talo i tu. Ya na lei ma wal fa ma lo ronga mai le tua to fai le tua so tato to free what ya you name tato fale Taumua. Greetings in the mighty name of Jesus to all of our family and friends this morning. Praise God for the opportunity to be here in the house of God. Amen. Just another opportunity to give him all the glory and honor, and we are grateful for every opportunity that he gives so that we can gather and give him the praise and worship that he deserves. To all of our friends that are visiting today, we want to welcome you in the name of Jesus. Thank you for being here today. We know you could be anywhere else, but praise God that you chose God this morning. Say amen. And so we believe it is not by accident that you are here, but by divine appointment as God's will. And we just pray that this will be your divine moment with God, that you will meet him in such a way that you will understand that God truly loves you, God is for you, he is not against us, and that he really, really loves you. And so thank you for being here this morning. God bless all of you in Jesus' name. Say amen. Ya pe on tam fai atu ya o le mea tāua lava ia I tātou e pauanga le aso ia ngā e whaamanatu I nei Amerika. O le olanga au na o tangata talitono ia Yesu o aso uma o le aso e tauna maua I le nganga whaaftai. Ai malo lava le ono sai, malo fo il whaapalpale, malo fo il whaamalosi. Te lo wa tātou lata fo I le whai ungo nei tausanga ia e peo teimi whaapene e tau maa lili ai el whaatua o istangata. Ai whaaftai le tau whaamalosi, whaaftai le tau wawa le atua malona whina ngalo, ia e peona tau mwhai atu. O le atua lava e ono le tau I tangata malana ia au nanga. Mea la na ia malo lava le whaamalosi le tātou au so nei aso, ia vi ia le atua I mea umalava. Te loa leo alata o na whai u le tātou series I le nei tau sanga. Ua na o nai whai upu o na mai a le tātou study I le tusi ato o Iakopo. O le tatalo I le atua I au ngā le nei series mo le tātou e kālesia. E le whaapea na o se mea ina ia maua I le poto ina ia I loa tali fesili o se suenga. A ia maua le poto lo loto mai le atua ina ia maua I se mafutanga whaapitoa lo loto ma le atua. A o le upmoni lava na o le mea nai mana o mia le tātou e kālesia. E fuafua lo malosi ma lo whaamaoni I le lo loto o lo mafutanga whaapitoa ma le atua. Mea la na o te lau te lea te talo I le atua I au ngā le nei series wa tātou talatala noe nei tausanga atoa e toe whaamalosi atu ia te oe. A wao le whaatua tua lava le mea tāua I luma o le atua. A le eise whaatua tua e le mawhai ona fia mai le atua. Le foi wa faisi na umi le tātou tanoanga e lua atua inga whaatua tua. O le whaatua tua e mate, ma le whaatua tua e ola. E le whapela o whafo atu le kālesi o lo tusi e Iakopo, o lo tusi lava Iakopo I tangata kerisiano. Ai lea la lo whamalosi mai Iakopo o wheo whaatua tua e lua ia le maua e tātou.
Pe o le luina I le nei series o lo tātou iai, ia maua tātou le whaatua e ola matupu pēr. Say amen. Langa e le level 1 pēr lo whaatua. Kaunga iai se suinga se isi la asanga o lo whaatua. Tauna iai se isi suinga I lau savali whaaleanganga. Kaunga iai ngi isi suinga I lau o langa. Langa I le tu mau pēr tangata fau o iake riso I le o langa tuai. Say amen. But there should be some kind of change in your direction. Not 100%, but a commitment to the Spirit that will slowly sanctify and make you more and more like Jesus. Say amen. And so that is the prayer in our series this year as we inch closer and closer. We've got one more portion next Sunday, and then we'll close up and wrap up our discussion. But I'm praying that this series will be helpful to you, not in the sense of head knowledge, but more so in the equipment for you so that you can take that knowledge and apply it to your personal relationship with the Father. Because the deeper your relationship with the Father, the more committed you will be to the work of the Lord. Say amen. Ale mea tāua lava na, e leo le tele o le tātou poto le upo le atua, a ia lo loto le tātou mafutanga whapitoa ma le atua nei tai au. Iakopo lona tau pe 5 fai upa sful matolu se o fai upa sful malvalu le o el fasolonga le tātou series il nei tai au. James chapter 5. We're moving on to verse 13 through 18. Tail tonu foi o nisi o maua tau loto ina to tele o tātou. Ai mana ia lava upo le atua. Nia o tau masani e o le tala. E fou ale upo le atua ia so uma. E le fou le kangaka e le ngau iai. Ai fou le kangaka e ngau le upo le atua. Say amen. Iakopo lona tau pe 5 fai upa sfun matolu se o sfun malvalu. Mana ia le tātou su e fatasi e nei tai au fa mole. Tātou fai tau fatasi e lei al tātou fai tau wai. Ia manino ma ia malama tātou i le tātou mta upu nei tai au. James chapter 5 verses 13 through 18. If you have your Bibles, turn there with us. We're going to read it in Samoan, and then I'll read it in English for us from the New King James Version. Iakopo lona mta upu 5, ia lona fai upu sul maltolu, se whaangata mai fai upu sul malvalu, ia a fai o maua, walau mai vi ia le atua. Tātou fai tau e nei tai au, wha mole fai upu sul maltolu, se o fai upu sul malvalu. Fai tau ia. Is anyone among you suffering? Let him pray. Is anyone cheerful? Let him sing psalms. Is anyone among you sick? Let him call for the elders of the church, and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. And the prayer of faith will save the sick, and the Lord will raise him up. And if he has committed sins, he will be forgiven. Confess your trespasses to one another. Pray for one another, that you may be healed. The effective, fervent prayer of a righteous man avails much.
Elijah was a man with a nature like ours, and he prayed earnestly that it would not rain. And it did not rain on the land for 3 years and 6 months. And he prayed again, and the heaven gave rain, and the earth produced its fruit. God bless you in the reading of God's word this morning. Ia whamanuia le atua le whaitawina lo na whionga paia le nei tae au. O le tātou mtaupu nei tae au e whaapeo na whaupuina. O le whaatua ola e Finafinau I le Tatalo. O le whaatua ola e Finafinau I le Tatalo. This morning I want to speak to you on a subject entitled, A Living Faith That is Devoted to Prayer. A living faith that is devoted to prayer. Te loa e leo se mata upu fou lea moi tātou uma. Te leo taimi o te talanoa atu ai le tātou e kālesia e ua me e whamalosia ilo whātua atua. Whaitau le upu matatalo ia souma. A tātou whamaoni I mea ia e lua e le mawhai ona se sele upo le atua e manuia lo ulfale ma la ulfafo e manuia mea uma e te whaia e manuia oe le ngata I totonu o lo a inga a o lau whanau ma whanau a lau whanau pe a whai e te tausi mea ia e lua whai tau le upu tatalo ia souma. I know this title isn't something that's new for a lot of us. As believers, I often tell the church there are two basic things that will help build up our faith. Read His Word and pray every day. If we are focused and devoted in doing these two basic elementary things, I'm telling you, you will reap the blessings that come with being devoted to His Word. You will reap the blessings that comes with being devoted to prayer. You will be blessed in your coming and your going. You will be blessed in everything that you do. You will be blessed in your household. Your children will be blessed. Your children's children will be blessed. And every other generation, if we would just be devoted to these two simple things. Pray and read His Word. Tatalo whaitau le upo le atua. Au tātou I loa, e ui lava I whaingofie. O ka se whainga kai le tō tele o tātou. Au ane e ngalo I tātou, langa le fwoi o kako wo o le kaimi o le pisi. Le fwoi la kako wo o le kaimi o le holidays, le fwoi o maku le kako o pisi Thanksgiving. E leise me le angai. Leise me le angai le poto whaatasi o ainga awel whaafatai le atua. E lei foi se me le angai o le whaatasi I le kerisimasi. Whamanato I le aso na soifua mai ei Jesu keriso. Au le mele tamwhai atu ai. Wawa ai nge iwa pisi kako I isi mea le au ngā. Ai ngalo ai mea tāua ia. E whausi ai tātou whatu atua I le atua. And my encouragement to the church in this holiday season and in the midst of this busyness, don't forsake these two things. Make sure you guard your prayer time. Make sure you guard your time with the Lord. Say amen. Nei taimi o le apisi e tātou le kirisimasi, pisi le whaakau, pisi le malanga, pisi le oilea mea malea mea, o lau tatalo I le tātou lava e kālesia, aua lava nge pa u mea I e lua. Aua lava nge pa u mea I e lua, vava ai lau taimi whapitoa malea tua. Pui pui I ai, leo leo I ai, e ke mangui ai mea uma e ke alu I ai. Say amen. Ale nei tae au leo a whātāua ina e Iakopo le tatalo. Kei loa me ka awai le tatalo. A e whaitau e ongo le lei whai upu nana tātou whaitau wai. I whai upu uma ngai kai kasi e mawai oe le upu lea tatalo. Whai upu e sulmal tolu, tatalo. Whai upu e sulmal wha, a iei se isi o mai, tatalo. Whai upu e sulmal lima, ia e tatalo I le whatuatua. Whai upu e sulmal le ono, ia tatalo le tasi. Whai upu e sulmal fitu, o e lia o le tangata e pea oe mau, sa tatalo I luma o le atua. Whai upu e sulmal valu, na toe tatalo lava e lia, le na toe tō mai eile ua mai le langi.
Whaafitu lelei o na tala noa Iakopo i le upulea o le tatalo. E tau mai I, whai a singa tāua o le tatalo I le o langa au na so se kerisiano. 7 times, James indicates this every verse with the word prayer. Verse 16, is any one of you among you suffering? Let him pray. Or verse 13, verse 14, is anyone among you sick? Let him call the elders of the church to what? To pray. When you look at verse 15, and the prayer of faith. When you look at verse 16, confess your trespasses and pray for one another. When you look at verse 17, Elijah, even though he was a man just like you and me, he still prayed before God, and God held up the rains. And then in verse 18, he prayed again, and rain fell from the earth. 7 times in these 6 verses, prayer is mentioned. And you understand this, that if the teacher is trying to repeat something 2 or 3 times, that means pay attention. But in this case, James didn't repeat it 2 or 3 times. He repeated it 7 times. Ngumela le atua le wingo le ngumela le e atua toa ai se mea. Le la wa tato lo fa fitu le nga tala no Iakopo I le mta upu le tatalo le wingo le atua toanga le tato maftanga ma le atua o le taua fo I leo le mata upu ma le atua taua tele le o langa tatalo I le atua. E kale sia o la ule tatalo mo tato. I really believe this. A praying church is a powerful church. O le ekalesia fia kakalo, o se ekalesia malosi luma o le atua. Le ngakalai le ekalesia, kuku mai lalo I kako ainga, o se ainga fia kakalo, o se ainga malosi luma o le atua. We talk about a powerful church, bring it down to a family. A praying family is a powerful family. Let's get down even smaller. O le ulunga ali e fia tatalo, o se ulunga ali I malosi le lumo le atua. A couple that loves to pray is a powerful couple before the Lord. Say amen. And then let's bring it down all the way to the most basic. An individual who loves to pray is a powerful individual, because when we look at the book of James, only one example he gives. Elijah, one person. He was a human being just like you and me. But when he prayed, he moved the hand of God. Why? Because he loved prayer. He was devoted to prayer. He was committed to prayer. He trusted God. He was in line with God's will. Why? Because he understood the power of prayer. Al fesili ate o e malama le mano le tatalo. Lango le isile me ka mafaile ki apole fa apongi sa I ka ko. Inga ia awa nge loe ka ko le mana I le kakalo. E ka mawhai foi le ki apolo. Ke lo o le pisi ka ko. O isi kaime leo se pisi le lei. Au le pisi e whaakanga le ki apolo. Inga ia ka mawhai. Ia alu umalo kaime le mea lea o ngā lea. Ai le aiso kaime ke kakalo. Ai mama futa ma le atua. Mea langa le kale sia ia kako makahala I le kakalo. I know I'm not preaching to the choir here. I am preaching to the choir here, and you know what prayer is. But this is the thing, church. We need to be reminded every day. Say amen. There was a quote that says, "Show me a person who does not pray, and I'll show you a person who is spiritually dead." Show me a person who does not pray, and I'll show you a person who is spiritually dead. Ele quote le fa me faali mai ate au se tangata I le tatalo, o te faali atua I ate oe, se tangata ua mate lona fatuatua. Se tangata ua oti faaleanganga. Se tangata ngau le ngofo mai a le ko I se mana o le atua totonu I ate ia. Ka le sia o le isi le taua mo le ekalesia o le te talo I le atua. A whai wa kau mau waku lau fia le kakalo, le la o koe whaamalo sia koe iake oe. Ia maua tātou le nau lea. Ia maua tātou le loto lea ina ia tātou matua sa ili le atua. Ke leo whai ako fo ila langa elis ngara whapea, o le au ke kakalo. Ai le o ngofo lalo e whaakai e whai lau mea ai o ke kakalo.
Ale yo ol kai mo ke moia e whaila o kakalo. E le lei mea ngā. Ale mele kalango Iakopo, it's not those throw up prayers at the last minute. It's not the prayers, yes, the quick prayer you make before you eat. Lord, bless this food in Jesus' name, amen. Those are fine. But this kind of commitment and devotion to prayer is a prayer that builds relationship. O le tatalo lea e fausia ai lo mafutanga. Le ringala e leo se kama I mea e ke alu kakalo wa laval nga e lenga o se kama I kaimi e lenga o se kaimi fuka ai ai pe moe a waso uma le famelta la Paulo le Tesalonia ia tatalo e le au noa. Ele fa pe mai la le apostolo Paulo mo inyo fonga me sa val makakalo no o lo mafuka pe ya so uma po le alo alu lo nga luenga o ala va fe au e fai le aso a koa e mafuka pelo nganga male tua e kakalo alo loto ile tua e mafuka ku pe aisa langa leke mala malama ile mana le mo o pe ai kakalo ile tua langa le singa me I MJ le skanga nga saula ia wo le ko fie yai siaki lo mafkanga male tua le isi le kai me mai kai le skanga sia kilo mafkanga male tua le o lo fa malosi ke le fa kong waku nga le fa malosi o le upo le tua le o sa upo say amen. Check your prayer time. Check your devotion to prayer. When we look at that word devotion, being devoted to prayer means to be faithful, to be dedicated, to be committed, and to be loyal to prayer. Can I say that some of us are more loyal to our football teams than we are loyal to prayer? Some of us are more dedicated to our families than we are dedicated to prayer to God. Don't get me wrong. This is not an issue about right and wrong. This is an issue of prioritizing. I'm not saying to hate your family. I'm not saying to hate your football team. Love them, but prioritize your devotion to the things that matter the most. And as of a Christian, two things should matter to you and should be at the top of your prioritization list, and that is to pray and read your word. Le langa au ki whaalongo ki ngā whapea, le fo ila whailau au el whai whiau rea. Le ai, whai pēlau au. Le ai, alofa pēlau ainga, al mele kam whai akwai, whaamua mua me te tau na whaamua mua. Whaamua mua lau mafkanga ma le atua. Whaamua mua le kakalo. Whaamua mua le upo le atua. Au le ala lol kai au, pisi lo isi mea, whakako e manga kua le kakalo, inga ua soa le skavale. See, because sometimes that's what happens. We forget about prayer, but as soon as emergency hits, oh, how quick, Jesus, help us. And you know what the crazy thing about it? God is still graceful enough to help us even in those times. But James is telling us, don't let that be the only moment that we pray. Awa pau ngale kay mifko ang mga kuha Yesu lawo ko ka kia I fal mai la fa longwa kula oki ko ang mga kuha ile tu no ai alu kay mi ako nga malosi ai mo le malosi fa wa ya ku I alu I sa oil karlis ko inga o kiki pupu uma ele lablang ilaw fa wa I solo ai ko ang mga kuha le tu inga wa ka kia mai le ka vale fal mai la ave le oki fal mai. Don't treat God like an emergency service or even a fire extinguisher. You know, leko ke vavaaya kulmele kau mai kua I o le fire extinguisher. Ke le lopo lalfa sa amon ngamea. On me ki tingi afi a kape ele afi ya ngau koiro. E laia se au ngā se ilonga wa mu se afi. E kau kaua iai o, e le lokea fua se isi, e ku mauar mei o. Se ilonga lava wo kupu se whalavelave wo mu se mea whaka se I maila ia o ngā whaunga. E ila alkala lisi ngā ka awa ke whaunga Yesu pe o mea la. E ko a Yesu I o e laia se mangaku iai, lai se kakalo iai, whaka amanga ku a Yesu inga ua mu le afi. A o le kawaiaso a koa, le aso a koa, ka alo whainga o le ka upu upu au Yesu I kua lo kono se. Church, not only in time of crisis, not only when we need Him, but every day of our lives. If you are a lover of Jesus Christ, be devoted to prayer. Say amen. Being devoted means continually. Continually, steadfastly. Here's another word, regularly.
Ka ulo le mele o le regular. Le wingo le me fai malo ma sangi. Ul fala level ka ko wa ma sangi ka ko I mele au nga. Ai le ma sangi ka ko I mea fa le nga. Fai malo ma sangi. E pe o le ma sangi o le ala I fulkaia o le mea mua breakfast. Le mawhainga misi le breakfast. Ai sea, o lau lava ngā māsangi pe ai ala le kai au, kungul kofe, whai le breakfast, ai whakua alu la ia ngā luenga. Ia whai malau māsangi lau kakalo whapenga. Kaunga e ala I foma e sa valvali ma ilangonga, pe ia e le misi se mea. O le isi ka ngaka whamei, wa misi le ai mea ngā o wika I le asol ngei, ai sei whapei whawoi, wa misi le kakalo mea ngā o le fia ai. Make it a regular practice, church. Make it a pattern. What we need more is not a prayer list, but a prayer life. We must take prayer seriously and not casually. Tangata e whaamauni le tatalo ka ngaka e ko anga I kakalo. E le pa ye, sei tūlau. E le whaavai. E le whaakamala iai. E le whaapala pa aisia langa le malama tā ua tele le tatalo. A le kakalo mai maulu kaimi. A le kakalo, ia mea la ngai ke le whaalawe lo aso akoa. A matai le tatalo. Whai u le tatalo. Whai malau masani. Ko lose nai whawhai upo e lua, ia o tō Finafinau I le tatalo. We vai ai. Ma ngai ai le upo leo le Finafinau. O le upo leo le Finafinau, e kai kukusa ma le kauivi. A kau le Finafinau, le winga leo skangaka I paienga o le ngofo, au le kangaka ia, e fingau. Le winga le kala, langa o le upo mongi lavo, ka kou le o le soifuanga ngei, e ei kaimi, e le fia kakalo e ka kou. E o foi ia ke au le kalngoa ako, ke uko whapea, o le whaife au e pa ia kakalo, no, e ei foi kaimi o ke ala, e kwe le fia kakalo. Ai le fe mai le wha maa losia Iakopo, fingau. Kaimi ke le fia kakalo iai, fingau iai. Kaimi ke le fia kakalo iai, kau hivi iai. Kau ma fai pea, aisea, langol ka ngaka e fingau, e iloa, a kakalo, e manguia me uma ke faia. Kai aua le wha longa kua se, kua I pese, o ia kai au, no. If you understand that the importance of prayer and how much everything in your life is dependent upon it, then you wouldn't wake up no matter how tired you are or how many times you don't want. Because let's just be honest, sometimes there are days we don't want to pray. And I'm speaking for myself. Just because I'm a pastor doesn't mean, oh, he prays every day. No, I struggle with it sometimes. But I love what this word is. That word says to be devoted or to be earnest. Continue earnestly. When you look at that word earnestly, that means there is what? It has this wrestling. It has this fight against your flesh. It has this, you're not going to automatically want to pray. You got to put in that fight so that you say, yes, God, even though I don't feel like it, I'm going to pray like my life depends on it. I'm going to pray because I know my life depends on it. Because like I said, the honest truth is, we're all human beings. And there are moments when we don't want to pray. But Colossians 4 verse 2, continue earnestly. I love that. He didn't just say continue to pray. Continue earnestly. That word there, look it up. Earnestly, that means just with all of your heart. Not half-heartedly. Malo loto yai. Ako ngulisi le mele kalimele to yo mga onga. Langa leiso loko ilo kakalo ngai fai. Ale upu lea o le Finafinau, e ke loko iai. E ke whaatua iai. E ke iloa, a e kui, e ka kala mai lea tua le hawa noa. Ai wawa aila oe, o isi kai mea le kui ka kala loa. Ai whamei ar kala kuspa ia, kui pea. Sa ili pea. O le atu pei lea tua. E ai al kai mea kali mai lea tua ia te oe. Seek God while He's here. Say amen, church. Continue earnestly in prayer, being vigilant in it with thanksgiving. Lef ko au makulas faafkai. Au le heart le ki fai ai. Fai lo kakalo malua nganga faafkai. What do you mean, Pastor? Langa elis nga kawala nga le kakalo. Langa le mga kuya o langa iya malos.
Because that's the reason why no one else prays. O lisi ngā mafu anga le kakalo, lisi ngā kalanga lai mawhauwhau, o langa ia poko malanga akamai. Ai ngalo ia ilako, o mia uma, e mafua mai ono le atua. Don't depend on yourself. Don't depend on your own strength. Thanksgiving and a heart of thanksgiving begins with a heart of humility. When you are humble before God, you are grateful and thankful for all that God is doing. Staying humble is a good thing. Maua pele loto maulalo. Lango kangaka I loko maulalo. O kangaka ngai fia kalo I le atua. O kangaka wha maulunga se kulo. E lei mas kakalo I le akua. Langa lau wha lango ia langa ia poto malanga tamai malanga malos. La ema fau ia. Anga le aia. Anga le aia uele me le me ia o ke whaia. Ka le sia e le ono tātou. E le o se kako malosi. E le o se kako waka mai. E le ai lava se mea kako ke whaia e le lei ma ato atoa. E luma o le atua mea le nā tatalo maloi loa. Whaaftai le atua se awa noa. Say amen. Mua pe te whawhai upo e fitu ai manatua o le mta upule po le ufai upule na whaongai le tātou vision I le tau sanga longa lua ia e mataala I le tatalo. Nanga lisi le me wa tātou iai I aso mulmuli. Wa tātou iai I aso e ngata ai, wa tātou vava ai atu le lalolangi I le kele o mea ia. Mea langa le kalesia, awal koe popole o I le kele o mea kulai. Whai mai Yesu, a ko vava ai mea ia, ia o ko I loa o le kaimia whamalo losi ai, awal le whawai vai aisea, ua whaito toa le toa fio mai o Yesu Keriso. Ai lea la whai mai, whawhenga tātou mataala I le tatalo. Mea la nau te whai atu I ato, e kālesia, nang o le isi ngaka ngā le fia I o le whai news, o e whalongo le mele o kupu, le kaua le I, le mafui e le alu I le mea, ai le aima se kaimea kakalo I le atua. Whamele tuspa ia, mataala I le tatalo. I leo whamei mataala I lau whai kakala si tulo. Mataala I lau su e kala, mataala I lea mea, mataala I lau pisi mea lea nga, mataala I le tatalo. Be watchful in prayer. Church, we're in the last days. Now is not the time to be dilly-dallying, to use that word. Now is the time to be watchful. Watchful for your family. Watchful for yourself. Because even us, we're susceptible. Don't think that, oh, I'm a Christian, I'm serving, the devil can't get me. No, rather more reason that there's a big target on your back, that the devil's going to work 24/7 to break you and to bring you down and to drag you out of his grace. So that's why it's important, church. The devil is not sleeping, neither should you. You stay alert, you be watchful, and you do so in prayer. So if you're tatalo mo tato ainga. Olis nga kakali se kakalo fai fe au fa mole kakalo ifo oi molo ainga. Langa le au malkus pa ie ngofo au makakalo le ai oi o nga luenga fai anga fai fe au, but it teaches us every single one of us should know when to pray. The same spirit that is working in me is the same spirit that is working in you. Ia langa au ko fa kakali bile fai fe au se kakalo le ai. Ai alo oi fatua tua. Kakalo I le kua. Pray that God will move in whatever situation that you're going through. Romans 12 verse 12, rejoice in hope. Be patient in tribulation. And there it is again. Continue steadfastly in prayer. Say malmanga yul fa malo si a. Ia oli le fa moe. Ia ono sai I le puanga. Ai whau malo malea, ia Finafinau I le tatalo. E lei las mea la koe whaavai e kako. E le koe whaakamala fo ilanga e kalesia. Ia so lulu ia whai e kako whonga kakalo. E o ke whai aku langa o ko whai whiau. Ke leo whai aku seis ngaka. O ke kala ngoa kua ia o ko langa o ke alofa uma ia o tau. Aua nge I whaamua mua ia isi mea. Ai ngalo ai le kaua o le fono tatalo. Nang services ia ke le upopole pe kumu pe le hai. O services ia o le fai mo so. It's just a way to keep all of us accountable. It's a service so that you can come and find a place to seek God. A whaamua mua la le atua, whaamua mua ma whaataua ia te o le tatalo.
Ko ia ngā isi mea e whai la solulu. Ai o mai e wha mua le tua. Ke leo whai aku langa e eis ngā kau kā koule ngā lulue le ise me o iai. Au ke kāla ngō aku ia kā koule ngā o le pisi solo isi mea le ingi me whai. Ai lai mase o mai se i kakalo i le tua. Ka le sia le ai pe ngō whai aku. O le kāla ngō ale le whai whi aua o tō ia o tō. E le ise o mea mwhai ngā whai. Ngā o le koe wha malosia kua. Wha kā ua ma wha mua mea te tau na wha mua. This is the normal practice of a Christian life. When you look at the early church, e leia se mea fou. A e wawa ai le ulua e kālesia o le māsangia le ulua e kālesia. Ina ua toe tū mai Yesu mai le oti, i le tusina ngā luenga mua sun malwha, whamei ua Finafinau pei lātou umalava, i le loto ngatasi, ua lātou Tatalo male ai o iatu i luma o le atua. Lef toa alu atu nei Yesu o toe fo'i atu Yesu i le langi, toe tū mai le oti, ai whameia, e leiku ua le masangi o le mafuta whātasi, o le auso po le kālesia Yesu ke riso, na lātou Tatalo male ai o iatu i le atua. Ai fo'i le aso le Pentekoso, na o toi loa le ngā luenga na i lua whaasun ma lua, ua tū mau pea. I lātou, i lea, i le mata upo le apostolo, le wingo le upo le atua lua, le mafuta whaatasi, tolu le toftofingo le areto, wha male te talo. Ia su whaalongo ngai kai au, ka ua le te talo a. Prayer is very important, church. This is the normal practice. This is how we do things. E te loa le tangata le leia le ta umai tuspa ia tangata na fia te talo. Tanyelu. When you look at Daniel chapter 6 verse 10, you know the story of Daniel and the lion's den. Do you know why they were going to throw Daniel in the lion's den? It was because he was a prayer warrior. Te loa mafu angala la foia ia tanyelu ile lua leona. Langol ka ngaka fia kakalo. Ai fai kaua i mta upo ono whame ol ka ngaka nga sili o nga mangwia. Mea uma nga whaie kang yelu nga mangwia o le mafu anga fia kakalo. Whawhenga i loa. Ai fai kaua i ngai tan yelu ngai ongo whai upo sfulu. Whame i loa tan yelu o tusilea. Langa iei al au loko leanga. Whea me ke alu iai ke ngalue ai. E iei al au loko leanga. E ke manguia lewa manguia kang yelu o kofia fo ele kupu kang yelu I kofinga piko sile nga maulunga e ai ale au loko leanga. A ke lol me malie e o maila au loko leanga I e kausu e sue pe ai se mea e mawhai o ngā whako I lalo iai tan yelu. They were looking for something to see if they can bring Daniel down. You know what the Bible says? They could find nothing. Amu ia se kangaka ke risiango e saule lalo langi sue pe ai se mele au ngā ai sue aku oka o se kangaka e ami o kongu I luma o le atua. Ke whemenge ele mawhai e ale o whai e kanyer. Kofi maua lunga ai ngā wha maongia. Whai keke kākou langolisi kai mea maua lolo kofi maua lunga pa ulo mal wha maongi le akua. Alu wha akasi ale si ikianga lo kofi ma lo wha maongi le atua. Ai wha maongi kang yelu. Kau su e ke loa la, maua la kou le mea mwhainga whasese e kang yelu. Wawa ai aku la kou, o ka se ka ngaka e fia e kakalo. Whawhengai loa, ngai whai upo ngai spulu. Whamei sa ta whaatolu le lei. Na ta talo ai kang yelu I le aso e kasi. 3 times a day. Morning, noon, and night. Whamaongia ia tan yelu le tatalo. Whamenga wawa ai aku lola au loko leanga o solo mal mangaku. Le alako mangaku, tūpue, whai se kula fongo fau. Whaasa nga koe kakalo se isi I lātou atua. Ai o mai kakalo ia ke oe o oe o le tupu. Si lango le whainga ngau ka ngaka I loko leanga I le I loa le fingalo le atua. Ai le whamai, tau whai tau iai. Ua I loa e tanyelu ua tusilea. O na alu atu ai lea o ia I lona fale.
ua vanoa whaamalamalama o lona potu, ai whaasanga i Jerusalema, ua whaatolu i aso o na to'otuli o ia i ona tuli vai, ma tatalo. Alma ngai ia lei uma, whaikau iai, ma whaafetai luma o lona tua, whaapei ona ma sani ai. See, for Daniel, it was more than just a random prayer. It was a pattern. It was a daily routine. Just as we get hungry for breakfast, and we get hungry for lunch, and then we get hungry for dinner, he was also spiritually hungry for God through his prayer life. How about you? E tāu atu ia te oe mea ai whaaltino, ai a mea ai whaalenganga. Whai malo pattern. Ke loa e leisi ngā luenga o ngā lue i le airport. E la wo musa lemo ngā mātou ngā lue whātas. Ai, e eila al kaimi o wawa ai aku, e ai a kaimi o le aso. E whai eila ngā break. E kele la o kaimi o kawe ako e alu ai ngā break. Hoi kiki a ko le kolu sful minguke, au le break e kaunga sful 5 minguke. Ia wa alu la, wa kau loko le angai fo i ngai kama. O le an me wa kolu sful wailanga break, a ngā sful 5 lau break. O fesilia ko lolo pule, why is, skamala le alu so. A fe mailang kala, lang ol kaimi ngā wa umanga whailoa mai, ol kaimi ngai alu e whailanga kakalo. Ilanga ia kalkongunga wha Muslim, wa alu kalangoi langa pule, wha mole, e ni re hau le kolus fu 5 minguke i le kaimi lea, ma le kaimi lea, o ke alua e su e se mea tu ufua, e mawhai ona o tatalo ai luma o le atua. Ai ke loa mea le hangai, e le o kakalo i le akua mongi. Ai wawa ai oe, e kākou ke ko e ai sili aku le wha maongi o ngi ka ngakai mesese, i le kākou wha maongi, le kākou kakalo i le atua moni. Mea ngā ngalu i kau aila o ka ngaka. Le wha maongi o ngai ka ngaka i mesese. Ai wha whea kākou. Misi le aso. Fko amangkua le isi aso. Misi le vai aso. Alu wa masinga akoa. Le kai alu i ai kākou mawhau. Ai le whamai kala kang yelu. O langa ia lea masangi. Ai sea manguia. E loa e kang yelu o le sosia, o le manguia, o le atua, a le ai se kakalo e le manguia ang me fai. Me ngā e fai kaua i le kala kang yelu, e le ai se me e kaua i le seleango kang yelu. There's nothing that speaks of Daniel's life that would bring him down. He was a good and righteous man before God. But the question is how? He loved to pray. Because prayer puts you in the right position. Puts you in the right posture. It puts you in the right place that even in the face of trials and tribulations, when you're in the right place, God will always come through. Church, the goal here is not to try and guilt trip you into praying. If you feel guilty, don't mix that up with the conviction of the Holy Spirit. But my goal here this morning is not to guilt trip you into prayer. You shouldn't even be guilt tripped to be praying. In fact, you should have a desire to pray. And again, what we're trying to build here is not the short-term prayers, but a pattern of devoted prayer every single day. Say amen, church? Ia whai lea malkako masangi. A whai e fia manguia lo ainga. Whai le kakalo malo masangi. A whai ke fia malo lo i le mai ngai ke fia ngai ma oe. Whai le kakalo male masangi. A whai o kau su e lo ngā luenga. Au ke whaakali se nanga e mau lo ngā luenga kia i lo leo. No. Whai malo masangi le kakalo i le atua. Nanga lela la kako o il ngai kai au lewa whaamatala atu le tāu o le tatalo. And again, the goal here is to encourage you and to challenge you. Make prayer a pattern of your life. If you haven't started it, start tomorrow. And here's the thing. Don't try to be the big shot who goes for 1 hour. If you need to do 15 minutes, start with 15 minutes.
Start off small until you can build it into a longer and more deeper pattern with the Lord. Say amen. And so as we go into our verse, on sai mai lava langa ta ua telem ta upule, fa mai le fasili ngal fa upa sulma tolu, ua ti nga ina e so so. Ei se sio ka ko ki nga ina lason ngai. Is any one of you suffering? When we talk about suffering, awan e whape tātou tangata kerisiango e exempt tātou mai le suffering le ai, au tātou iai le nei soifuanga e suffer mā tātou. Po le ale kako fia le lei, po le ale kako fia ami o tonu, e o mā tātou i le suffering mapuapuanga. Langa e vava ai le kuspa ia, i le wha maongi a yopu, ai ngā ui a yopu i le suffering. Le wha maonge Josefa ai ngā anga le anga iai o na uso wha tau atu whai mapolonga o le suffering a ui ai Josefa au ka ngaka ngā mi o tonu I le atua. Bea langa le ka le sia au ngai kako wha apea le safo kako no e safa mātātou. Ai se wa ai o le fesili wha mai e se si o tō safa. And here's what I'm trying to get at. Church, be honest with your sufferings before God. E ailis ka ngaka e mangaku, a kaulola nga safa, e lea mi o kongolar ka ngaka lea. E ail ka ngaka e kaulola nga safa, nga mangaku lea, wa nga sala fo il ka ngaka lea. Be honest with your sufferings before God. Ai vai lan mea lea, vai ole kali. Is anyone among you suffering? He says what? Let him pray. Now it looks like it's such a simple thing, but can I just interject here that a lot of us, when we suffer, prayer is not the first response. When we suffer, many of us, we jump to being anxious and being bitter and being discouraged, and we start to worry and we start to complain and we become negative and we even give up and we even look for temporary solutions to help us in our suffering. But James says, if you are suffering, the first thing you should do, let him pray. O le fesilio le almea mua ngai ke aluai pe ai ki ngainga. Langa lupo mongi lava le kakalo le response mua. Ki ngā inga loka kou, safa loka kua, o le mea mua e whai, complain. Mea mua e o mai popole le loto. Mea mua e o mai le mui o le whaavai, o le ki ngā, o le fiungo fie, e a makanga sa ili le fofo, I isi mea le tu mau, e li liu le ava, ma le sika leki, ma isi mea, to try and numb their pain. But James says, don't turn to anything. If you are suffering, let him pray. Church, look at what it's saying. It's saying, let you pray. Don't wait for the pastor. Don't wait for the righteous and holy people that you think are going to do it. It says if you are suffering right where you are, get up and pray. Stand in your faith and pray. If your relationship in your household is suffering, get up and pray for that relationship. If you are suffering financially, stand up and pray in the name of Jesus. If you need healing this morning, get up in your faith and pray to God, knowing that He is the only answer to all of your needs. Ai isi o koe ki ngā inga whamea I nā Tatalo. I le whai mai I ngā vili whai whiau. I ngā vili lo wō. Vili lo ko olua. Vili umos ka ngaka ngai ki whaapea ki mālo lo ai. Ai whamei I nā Tatalo. Whai ngō fia ia. E whaawhai ngai kākou. Ai whai ngō fia ia lupo le tua. Pray about it. Take it up with God. Te Lord tala masangi ngau tau malam lamal kalale ya hana. Ia male kangaka ula leo penina a. Fai si fai. Fai ai aisia langa ule fa ngau. Ai manguia penina. Fa me waki ngale loko hana.
lea kausanga, vavaai aku, lea ko e mail whangau a penina ma fia, ai lea ingianga whangau. O isi kai me fesili aku lang ko olua, lean me kupu, lean me e kang yai. Ai mail kuspa e le nganga yai hana. Ai whai aku lang ko olua, e le sili e lau alofa yake oe. Ole ma ngai ia e vai fai kau el kala hana e le nganga ia hana e le fai ia hana e le fasanga hana fusum penina e le alu fai le misa malanko lua e le alu fai se simea e le complain e le fa vai ai fa mai kus vai nga alu le fale o le akua ko kuli luma o le atua ma langa atu ma tatalo le atua wa e sila fia lau ki nga ia e fesoso ani mai ai sea wa i loe hana e kasi lava le kangaka e ma fai o nga kali mai i langa manaonga wana o le tua. Ele mangui lang ko lua. Alo fai lo ko lua e urso ngalo fai ai. Fa mua le tua. Fa mua le tua. Fa afkai le tua le nei fa taita inga le nei fa fine. Amu ia ele mui, ele complain. Ang halua ave uma sa saa longa loto I luma o le atua. Ea nganga kangi ai vavai akul fai over mai chal. Ile kai le aso ai le o ngā ngifing. Malanga le loa o le loko hana le o sa saa I luma o le atua. Ai a oi ma. E isi sio tātou ki ngā ingar kai milinge. Ave le atua. Sa saa I le atua. E ai mea le mawhainga fsosoangi e lo kolua yake oi. E ai fo I mea le mawhainga fsosoangi e o mākua yake oi. Ai alua o e luma o le atua. Langa o ngā o le atua. E mawhainga fsosoangi yake oi. Whai malo masangi. Whamele isi lainga ngāpe ai whai kau iai le ngaka I ki ngā inga. Ai whamea ua fia e se tasi. O le ala alkali ka ngaka I fia. Whangongoa, kangi, ngofo ma, complain, no, a whaiwa e fia, whamei I nā pese ia. E ka le sia, e ai kaimi kako ke whangongoa ai, e ai kaimi kako ke fia ai, o lau whamalosi ia ke oe, a whaiwa e fia I le tua, paki o lima, siva I luma o le tua, pese atu ia te ia, ave ia te ia levi inga. Yang ole isi ngaka whakua siva ingoa, maole siaki. Ai uma siaki wa uma malsiva. O le ngaka siva pe asaunga le muma le me uma. No. O le siva fa le nganga o le siva le ngaka le loa. Pe iai pe le ai. I nā pese ia I le tua. Pe manguia pe le manguia. E le sui ai longa whawhetai le tua. Mea ngā e ka le sia kako vivi. Se pe pese I le tua. Awale leo kele le kai mingai le iai. Alanga I le atua. Paki le atua. Siva I le akua. Ia si le akula siva ia au ke siva ngai kua isi mea le au ngā. Siva I luma o le atua. Ave I le atua lo pati. Ave I le atua lo pese. E kanga mai o ke le pese langa le leilo. Ala langa pea. Pele lei pea. E pese a o ia ngai ke pese I le akua ke le o pese se isi. Mo meo ka ngaka e malama I le kaimie fia I longa lotu. Mai lia la ia le isi lainga ngai sa uifo la longa. Sulfa ua mai ea so oto. Le isi le mea o te whaamalosi le tato e kalesia. Pe on kam whai aku. Don't think that because you're a Christian you're not going to get sick. Okay, get that out of your mind. Don't think because you're going to get sick, it's because you're a sinner. It's a very small percentage of that. But the truth is, as people who live here on earth, in this physical life, we are all going to be affected by diseases and sicknesses. 2020 left to aumatu. Te leo tātou tangata na tātou halofa iai. Ngā lulue whātasi. Au auna lea tua. Tangata na whaamaoni lea tua. Wa mali liu aisia leanga. No, because we're in this world. We will always be affected by the physical issues of being sick. But I love this
Because James here is not trying to be spiritual, that no one's going to be sick. He's asking a direct question. Is any one of you sick? And if you are, listen to the change. He's not saying, let him pray. Look at what it says. Let him call for the elders of the church. The shift here has changed from personal prayer to now prayer of those who will stand in the gap for you. That must mean just the big shots. No, this is simple intercessory prayer by anyone who can pray for you. And sometimes this is the biggest mystery to me. Lailo e mai. Ai musu e ka umai e kakalo mo latou. Awa ke musu. E ale fe mai. A whai o mai se tasi I nā a ami. A kaule a ami. Whailo aku. Whailo aku. E mana o mia haule tatalo. Kei lo ol me ele kakal ele a ami e lis ngaka ia ka ngaka kalomo ia ol whaolunga. Kei lo au ko ke ika. Whalongolongo whalei o lupo le tua. E whaamawolunga langai mangaku. E awange I loa se isil mele ki ngai ngai. Remember what I told you from the beginning? Be sincere. Be real. There is no one perfect. I'm a pastor. I know when I need it. And I even ask people, please pray for me when I need it. Let's not be prideful when we are in need. We need one another. Say amen. E manao mia tātou le tatalo o le isi tangata aua ke mai nga e file mua ia nga e ngofo ia le aluakwa ia le whaifeau whaifo le whaifeau a laile lua le whaifeau ngai ke mai. When you need help, ask. Turn to your neighbor and say, when you need me, ask. A whai wa mai se isi, a ami atu I lātou e o mai e tatalo mo ia. Pe a uma o na whāuu ia te ia le swau I le swafa o le alii o Yesu Keriso. Mai le whai o pu ona malo lo ai lia o ia. Na wai loa kala le kuspa ia eskia. Ai whai tau el tusia Isaia whamea, ua o iona po ua tali oti ai eskia. Tali oti ono lea, ua o le mai ake ia. Kupu le lei, kupu a Israelu, ka ngaka ami o tonu, ka ngaka nga lei luma o le tua, ai whamei kala le kuspa ia, ua o iona po ua tali oti ai eskia. Ai sea, sanga leanga, no, e pau alanga le kako iai ngei soifuanga. Ai ma lia lal kala fa me wakuli aku Isaia aluaku o e faia eskeia ia ka penga fa leila nga fale faisa nga fa mavaenga langa ainga e le malolo ia mai le mai le ke lon meng fa eskia fa sanga I le tua matatalo o langa ka kalo a nga fa mel kuspa ia ko e fa opopo ai le sfulu ma le 5 kausanga I langa soifua ai sea le kangaka matatalo I le tua. We malam lama le kalo le taua le talo I le tua. Amen, church? Ephesians 6, verse 18. Pray always with all prayers and supplication in the Spirit, being watchful to this end and with all perseverance and supplication for all of the what? The saints. Church, it's our job to pray for one another. So here's the thing. We started in verse 13 with praying for yourself. Now we're moving to praying for each other. Awange ngakalo kakalo nga o oe lava. Ai mga kua ya isi ainga. Mangkua ya uso au auna totono le kalesia. Mangkua le tasi. Ai awange kakalo fa piko lava oe. Nga o oe ama lauko o lua malau whangau. Ai kakalo mo tangata fa tua uma. E alefa mai Paulo. Awange ngalo ya te oe. Ia tatalo iso se tatalo. Ia tatalo mo tangata pa ia uma aisea. Langai mana o mia tatou le tatalo. Tatalo mo au le kalesia. E need for el kouwhaife au le kakalo. Leo ke kakalo aku mo o tau aisea e nire o tau le tau sanga tu ino luma le tua. Say amen. But we need to pray for one another. Don't show favoritism in your prayers, where you pray for just the special people in your life, where you pray for just the people you get along with. Come on. That's a bad thing. Pray for everyone.
E ngisi o kako e kalesia, leo kako vavai, o kau whaavai, kakalo, kalesia. Se awal su e fua. Awal su e fua, pole al mafua anga. Ai kakalo I le atua. Kako ia ngei so I fuanga o kai mea lelei ai, kai mea malosi ai, kai mea whaavai ai. E kalesia, awal su e. Kakalo, kakalo, kakalo I le aungoa. Say amen. Now, this is the key verse. 15 and 16. E lua mea ia tāua lo tatalo. Lua mea ia tāua whaumolo tātou launga nei tai. Mea mua, whamele whai upa sunma lima, o le tatalo foi e whaia ile whaa tuatua. O le ki mua ngā pe a whai ngai taking your notes. But a prayer of faith. What is that going to do? Look at the rest of the line. Will save the sick. You see that word will? It's not a maybe. It's not it might. A prayer that is done in faith will save the sick. Not only will it do that, it says that the Lord will raise him up. And if he has committed sins, he will also be forgiven. Au le fesili, e mafua mai lea. Nga o le tatalo a, no. Le tatalo e whaia I le whaa tuatua. E ka le sia. A kakalo aku le whaife au mo oe, po ngi toe ina, po ni au whai ngā luenga. A onge e mangaku e iei se mana ia mātou. O le ki o lo whamalo longa, e le o le kakalo o le whaife au. O le ki o lo whamalo longa, o lo whaatuatua I le na te whamalolo ia te oe. Nang awange ngalo ia ki oe so se kangaka ngā luaku ia Yesu. Whamalolo Yesu, o le alkala Yesu. O au leo e malolo ai. No. Whamel kala Yesu, o lo whaatuatua. Ua e malolo ai. Kama fo ia ko o lima langa o aku wakulanga wo ia Yesu. Whamel kala Yesu. Amu ia ngei kama malako wa. Whaatuatua. O whaatuatua la wali ko o lima ia. Le la malo loa I le lako wō lea. Ue kau malam lama mai le ki lea. O le ki e le o lo tatalo. O le ki o lo tatalo e whaia ma le whaatuatua. Awa nei ngalo ia te oe e peu e sulmatansi whai upo ono. A le ai se whaatuatua e le mawhai. Ia e manino mea ngā o le mawhai. E le ai se isi mea mawhai. A ka aulo le mawhai e le ai se isi awala. There's no other. Once it says you cannot, there's no other. Is it possible? No, there's no possibility. Without faith, it is impossible. If there is one thing impossible with God, it's someone who has no faith. You say, how is that? You remember the time Jesus went to Nazareth and he preached and he tried to heal people and no one would get healed? And you know what Jesus said? He says, man, such people that have no faith. Why? Because they saw Jesus as a carpenter's son instead of the Son of God. And then he says, a prophet shall never have honor in his own hometown. What is Jesus saying? Faith is the difference. Whether we're a big church and we have little faith, it's pointless. But a little church with great faith, what a powerful church that is. Nanga ele whaia le kokele. Ka le sia awangi ave se ke ua kaku whapea. O le kubu ia male manguia o ngai ka le sia. Le ale au ngau le kumu male manguia ai le ai se whatuatua. O le mea silisili le atua. Pe lai kiki ai maingi ai se alme maingi ai. Langa makua ke le au le whatuatua I luma o le atua. Whawhea mai lo whatuatua nei aso. E le mawhai o na fia mai le atua. Ne mawhai. Mea ngā pole alo ka mawhai e pese, ka mawhai e ke leo kele, ka mawhai e whai ngei mea, lo ngau I mea uma, ai le ai se whatuatua. Ka le sia ngei kai au, e le mawhai. E le mawhai, o na fia mai le atua ia te oi. So if you're missing faith, I'll challenge you, you're wasting your time. For without faith, it is impossible to please God. E manga ia. Whamela ia awa e te tau I le e alu atu I le atua. Whawhenka ko atu I le atua, le te talo.
Ai awai te tau I lea alu atu lea tua ona tali tonu. E le loto loto lua. E le masalo salo. E le mafau pe mafai le mafai. A e kali kongu, e kale sia, a e kungei luma I, e le o oe. Mea ngau ke whai aku ai, a o wala awa kui kai ka e kui I, it's not you. You're just an avenue that God will use to bring His healing. It's never about us. That's why Moses couldn't do what he had to do when God said, Moses, I'm going to use you. Moses said, how can I go? I don't even know how to talk. God said, it's not about you. Who created your mouth? I created it. Therefore, you are just a tool in my hands, and I'm going to use you so that you can bring out my people. In the same way, church, it's not about our goodness. It's not about our righteousness. It's not about how holy we are. It's about being used and open to God. God, use me so that you can heal this person in the name of Jesus. Ang whai e fua mai le kako ami o kongu ia, o le upomong ia, e le aise isi o kako e ami o tonu. Alu atu le atua tali tonu, o loo a, lua mea, soi fua le atua. God exists. Do you believe God exists? O loo soi fua le atua. Lewi ngorisi ngā kala loo soi fua le atua. God's not dead. O isi kai mil kako kapo inga le atua pe e dead langa la pe mafafau e dead le atua. God's not sitting there half asleep like, oh, this is my favorite worship song. Yes. No. God is alive. God inhabits. That's what the Bible says. He inhabits the praises of His people. That means when we praise and we have a heart in it, God is moving in the middle. No, God is always involved. He is always moving. He does not sleep. He does not slumber. God is still in control. Do you believe that God is alive and well today? I mean, I don't know about you. If you were sitting there and people were worshiping you halfway, you wouldn't be as pleased. But worship God with this understanding, He is alive. And He's ready to engage with you in your worship. Say amen, church. And then look at that last line. He is the rewarder of those who diligently seek Him. O ia lea nā te aile, ngata lo soifu, ai whamai, o ia fo I nā te tau I atu, I lātou uma e matua sa ili. Mā ngai e le upunga o le matua sa ili, e le ngā o le sa ili, a o le kangaka e makuas, o le kangaka e matua sa ili, o le kangaka lea whaimalanga loto atoa. Ai ke lo oe, e sila fia I le atua lau sa ili ngā pe o whaimalo loto pele ai. Mea langa o whakulis ngaka, se o fiu e sa ili ai le manguia, this is the mafuanga, langa ngāle o loko I ai. Ai whamelkus pa ia, e tau I le atua le tangata e matua sa ili. Those who, in the English word, I love it more, those who diligently seek Him. Church, how is your prayer life this morning? Verse 16 shows us the next portion. Peona whai atu, lua mea mua mua o le whātua tua. Whai upa sulma le ono, ia whi whaalia ia o tō angisala. Tatalo le tasi mo le tasi. Ina ia whaamalo ina o tō. Whamele ia lenga ngā ua o ngā tele le tatalo a whaa tauanau. Ua o ngā tele le tatalo whaa tauanau. Le mea mua mua o le tatalo e whaia male whaa tua. Le mea longa lua lea whamei ua o ngā tele le tatalo whaa tauanau. Ke le o le whaa tauanau. When we look at that word, o le upunga e makua I ngau iai. O le whaa tauanau is they believe so much, they refuse to stop praying until God answers. Let me say that again. This is what it says in that last line. Not only do we have a prayer of faith, but the other word there is the effective and fervent prayer
A fervent prayer is someone who's not sleeping and praying to God. Langolis ka nga kalepe afa mamoy le tua le foi fia moy mai le ku lo kakalo aku. Al ka nga kai fa kawangau ele moy ai makwa ko kuli lava e now ina ia nga yoi mai le tua ele fia aluese ele fia ka ofi longa kakalo se ilonga e kali mai le tua ia te ia. Langolis ka nga os ka mai kai mia ko kuli ai umaloa. Nga lula i le fale complain. Le me le kalima i le atua. E ka le sia. Ku i ai lo loko pe ai kalo i le atua. Now iai. I love that term fervent. Having or displaying passionate intensity, heartfelt, zealous, wholehearted, dedicated, earnestly praying before God. It's that desire. I'm not letting go, God, until you bless me. Mantu oil temina reso ai Iakopo male angelu femeia. Fayatul angelu walaval nga. La so nga finga wai fea. Ai fa aku Iakopo. O ke le ku ua oe se longa ekea e ke wha manguia mai a ke au e wha pe ngale winga leo o kakai kakalo ma le wha taua nau e le fia tu ua le meanga e ko kuli iai ai tatalo sa ili pea alu pea tatalo pea i luma o le tua aisea awane tu ua le mea lea se longa we e wha manguia mai a te au. When was the last time you prayed fervently before God? When was the last time you cut out all the busyness in your schedule and spent hours in your prayer room seeking God, asking God, I'm not moving until you bless me? Faith and fervent prayer. Luka ngai sun malvalu lo fa matala mail fata oto Yesu. Mail fata oto lea ile fafine ua oti la natani. Ma le famsingo. E meila le famsingo le o kangaka ile makau ile tua. E le ava fo i kangaka. Le wingo le mafaufau. E fe meil kala ua alu waku ngai le fafinge le ua oti langa kangi. Fe mei ua alu waku so. Fai aku so, fa mol mole. Se e fa masino mai le mea le tutono alo ainga. Fa longo la o le kala le famsingo, fe meil famasingo le. E ui lava o ke le makau ile tua. O ke le ava fo ipo ke le kia fo inkangaka. Ai fa mai langa kala. Ai onga o le sau sool ngai fafinge. Ne ngaka ilea mangai o kusamo. Onga o le fa so e saol ngai lo makua. Le sau so. Fa mai kala kamalo lea. O le au aluatu e fa masingo le keisa le finge lea. O le vesili. Ai se alme o ngai yoyel kangaka lea. E le makau i le tua. E le kese kangaka fa mai ya. O fa so e salom kua lea. Wale kasi, wale lua, au akulasi le aluakso, fa me wa faima fa lave. Ai fa me la fam kalango Yesu. Ele sili ea le ko kamale langi ma le kali aku yake oe. O le wingo le fam kalango le faka oko lea. Alu pei le atua. Ale i kali ngei le atua ilo mana onga. Koe alu kasi. Ale kali fo i kai au, koe alu lisi asu. A umal ngei masinga le kalia, alu pei le atua. A alu aku fo i lisi kausanga o lo whakalikali pea. Uso, alu pea, aua e ke whaavai e ai le kali ai le atua ia te oe. Mea la ngau ke whaamalosi a ke oe le kale sia, aua le whaavai. Aua le kākou whaapalapala, aua le kākou whaakala le i le tātou maftanga te talo ma le atua. Le la whauma le tātou lau. I le whai unga le tātou tusi lea na tuu mai ai e Iakopo se whataita inga i le perfeta le ngoa ia Elia. Mo tātou i loa tala nei perfeta se tasi le perfeta sili ma lau i loa i le whengai ngaftutuai. I le tala whaasolopito Israelu se tasi o perfeta sili lea. So o mai a Samuelu ma Elia. Ke leo wāwenga mkaukia ngawhai ele nei tangata. Ai whamei la le kala lea len tātou whaitau. Ai whamei o Elia o le tangata ia e tusa mai tātou. He is a man that had the same nature as you and me. What does that mean?
There were times when he was lazy too. Yes, same nature as me and you. There were times he didn't want to pray. Absolutely. He had the same nature as you and me. In fact, every person that you read about in the Bible is no Marvel, comic hero. Everyone was just like you and me. We had issues. These were drunks. These were people who committed crazy sins, and yet God still used them. Why? Because they trusted God through their faith. And here, Elijah, he is known as a man that wanted to commit suicide. He was a man who said, God, why am I even doing this? All of the other prophets are dead. It's just me. Just kill me already. He was a depressed man, just like you and me. And yet we read here that he was a man that had the same nature. But when he prayed to God to stop the rain, the Bible says 3.5 years, the rain stopped. And then when he prayed again, that the rain would come back, the Bible says that the rain came back to the land. Now I want to give you the background story. If you're familiar with it, good. 1 Kings 17. O le mafua anga wakakalo ai e lia I le atua e ka ofile ki munga mai le langi. O le ko okele o ka ngaka Israelu mal whanaunga Israel. Wa makanga ka pua I le isi a kua pepelo lea e ngoa ia paala. A ko malama I le winga o le ka ngaka leo paala po le a kua pepelo leo paala. O le kalkongunga o ka ngaka ia I le atua pepelo lea o paala e mafuai le suinga o le tau. O paala foi e pule I le langi ma le tō mai o te munga. E aila kaimi a e oku Israelu, if you've ever been to Israel, o le terrain ma le ele o Israelu, e pei o le koafa. E kele lau kaimi, e manga o mi ai le ngu ulea, ia le kimu mai le langi. A o lai season e kau le aise kimu, e a makanga popole ka ngaka Israelu. O le masangi la, o le mea mua e ka kaunga oea, ka kalo I le atua. A inga ua introduce mai e o Jezebel, o le atua le Jezebel, le tuputa mai tai leanga le to tonu le talafa sol pito Israelu. This was her god from her hometown. They worshiped Baal because Baal to them was controlling the weather. Baal controlled the rain. And because of the terrain where there's desert, the people of Israel, they all depended on rain. If there was no rain, there was no food. And so the problem here is when they introduced this false god, whenever there was no rain, instead of praying to the God who created all things, the God who brought them out of Egypt, they turned to Baal. Walato liliu ese mai le tua, ai walato tatalo ia paala. Walato faatua tua ia paala, o paala, o ia lela ato mai aiti munga mai le langi. Lela ato faitawa itala, faiatu lo Elia. O le a maka aku le asol ngei, e le koe pa use ki munga ele ele. E fai le kala ngau Elia, ai tusa le leia ma le mea fina ngalo ai le atua. Langa foi a e fai kau iai, o le isi le awala e fai loa atua I le atua I ka ngaka umaia, e se se le akua ngau ko aua iai. O le isi le awala. See, sometimes we think of this, he did a wonderful, powerful, supernatural miracle. That's not the point. Behind every miracle, there's a reason. And this miracle was in tune with God's will. He wanted to show the Israelites who the real God is and who was really in charge of the weather. It wasn't Baal, it was him. And so when Elijah, the prophet of God, said, from this day on, there will be no more rain, God honored it. Because he was praying in line with God's will. 3.5 years. Tolu tau sanga. Faisinga umi. Kei lo mo umi ele kolu mal afa kau sanga. Lang anga fa apea ngole kasial kau sanga ele se kimunga. E mafainga fa apea ku ngaka e paua ngaka kau sanga ele ia se kim. Ai wa fa umi le kolu kau sanga ia I loa ma matua I loa ka ngaka ngei le aila. O le akua le pule awau le kimu malang. Ai fa mai la le kala ingoa uma ngei langa fa uma kia uma ia au no pa ala wa tato I loa tala anga I le tumo tupo e sun malvalu fa mai ua toi al watu nei Elia matatalo I le atua. O langa kakalo la I le atua ia koe kakala mai le langi
ai ato mai le wa le timunga mai langi. Na mai la tala tus pa ia ai fai tau iai. Fe me wa watu ia le me pito sili ona mawalunga i le maunga lea ona to otuli aila ia mafao. Fe me matu ona vai i le va o ona mata i le va ona vai. Fe me mata talo i le atua. E fe me la langa kakalo. E kakalo ai luma o le atua wala au aku ilanga au aunga. Alu aku ai o le piko leo le maunga lea ma e wawa ai aku po le meolo ali mai se au pungisa. Ka mo e aku langa au aunga kilkilo aku, fiu e wawa ai aku, lei se mea koe sau ia Elia, e lei ia se mea. Fe meil kalal kuspa ia, koe whao i lalo Elia, ma koe kakalo i le atua. Umang whao i lalo kakalo, koe wala au langa au aunga, koe alua koe siaki, ka mo e aku langa au aunga, kilo aku fe mei, e le ai lava se mea koe sau whai aku ia Elia. E le ai lava se mea olo ali mai. Fe meil kuspa ia, wha fitu, le lei o na fai. Fitu le lei o na fai le tatalo leo Elia. Fa fitu fo ina mention le upo le tatalo i le tusi a Iakopo. I hope you're following the pattern here. Lang ole atua is a God of patterns. 7 times Elijah did this. 7 times he went back and forth. The Bible says that on the 7th time, kilo aku, koe kiki a koe alu aku. Ai me koe kilo kasi akua, ai wawa ai aku, me ilo aku le ao le wa amakanga, ngali ali mai. Ai me o le sais o le kama le peia o langa alofi lima lea. Kamai mea awa i loa aku, ele au na, o lea ua tali mai le atua i le tatalo a Elia. Ke loa e amu ila au aunga lea. He got to witness God answering his prayer. And when he finally came back, he says, Master, there is a cloud. It's about the size of my fist that is rising from that side. And you know what Elijah did? He didn't sit there and keep praying. He got up and he believed that the miracle is on its way. Sometimes we sit and pray and the miracle is coming and then we keep asking. You know why we keep asking is because we don't really believe that the miracle is coming. But even if it's far away, trust God. Trust God. Believe in God. Have faith in God. Whether it's in your marriage, whether it's in your family, whether it's in your careers, whether it's in your ministry, whether it's in your own health and sickness, whatever it is, can I just encourage you this morning? Trust God through prayer. Pray and pray and pray again until God moves. Because God is still in the business of answering prayers. I don't know about you. The same God le nga vai lua inga le sami ula i le whenga inga tuai o lo o ngā lue pe i ona po nei mo oe ma. O le whaalawe lawe lua mea ia. Whailau tatalo ma le whaatua tua, whailau tatalo ma le whaatau wānau. Tatalo iai. Pray like your life depends on it. Not just on Sunday, not just on Wednesday, but every single day of our lives. Persistently pray and pray and pray again. Kale si o tato ufa malosi na ne aso. To e fa malosi ma to e fan watu tato e kale si o tato yai nei aso sa mulmulia November. Lela ufa malosi atu tato e kale si ko e lua ka ko fongo ka kalo ye to e mo nei tau sang. E ape afa ava nolo taimi. Ai tato o mai fa lata lata ile atua. Su e mai so ava noa. Tangata ua whaata ua le tatalo. Su e mai so ava noa. A ua le pisi tato ilisi mea langa leise mangui e mawai. Ai kako o mai e sa ili le atua. O ia lea na te foa i mai le ola ma le malosi. Ma le wha malo longa ia i tato uma.
E le ngata lai tātou whono Tatalo o Tatalo nei tausanga, ai o lau lava mawhtanga whapito na o oi male atua. Lui tauina le pulenga I le asto na I lefto o mātu ana nafi, I le sunga teitai I le mea le tas. Ua tātou iei aso e upu moni lava ua whainka. Ai whamai le whamalosi le teitai. This isn't a time to get angry at how people are serving. This isn't a time to nitpick at how your ministry leaders and other people are doing. This isn't a time to worry about whether our programs are effective or not. This isn't a time to try and see what we can do to build our vision and our mission and look at what we're doing in the church and how we can fix things. The time that we're in today, the most important thing right now is what the first commandment Moses gave us. Commandment number 1, thou shalt have no other gods before me. In the same way, Jesus explains in the New Testament that the greatest of all commandments is to love the Lord your God with all your heart and soul. O le mea la le tamwhai atuai, e le whapea whaalea o ngālu au nanga. E le whapea foi au nei whaalongo se whaalea o ngālu sau so o yaso sa, ma so lulu, ma lau au nanga ministry. That's not the point. Here's the point. How are you keeping that first command in your own personal walk with God? And when we talk about how are you keeping it, this is the key, church. E le fua le kako whaatuatua I le kele o kako ngā luengai whai. E le fua le tātou le lei ma mea tātou te whaia mō le atua I le pisi o kako I mea whai le kālesia. E fua uma I lau whaamaoni I lau maftanga whapitoa ma le atua. Because we're running into a place where a lot of people are burnt out. A lot of people of the church are leaving. And a lot of people who do come don't care for the word. The reason we are empty spiritually. And the only way you can fill up spiritually, your personal time in the soul room with God. Your personal time spending with Jesus. And I can't emphasize this more and more for our church. I want to encourage you. How is your personal time with the Lord? Because involved in that personal time are these two things. Reading the Word and praying. Here's the thing. Don't make it difficult. Some of us dread going to do this because we think of, I don't understand anything. See, we've already made it impossible by already putting up presuppositions before we go in. The Bible says that even before you go in, the Holy Spirit is already waiting there for you. And what is the Holy Spirit's job? To guide you, to help you understand. See, the problem is not that you don't understand. The true problem is you just don't want to go. But if you're feeling spiritually empty, I want to encourage you. Go back into the soul room. Go back into that quiet place and ask God, fill me once again. Falango le faatumu faaleaganga na mai le tu. E ole falango lo malos silanga ia le kai mea mailo manos. E le kai mea mailo poko. Sei tulo, ia le kai mea mailo wa kamai sei tulo. Ai falango ile faatumu faaleaganga e ke alu ai pea. Fa malosi ai pea. Finafinau pea ile tatalo. Ile faitau le upo le atua. Taimie solo le ai. Taimie le solo le ai. Finau pea. Taimie taunga le muai. Taimie le taunga le muai. Famalosi pea. Fai pea le ngā luenga a le atua. Walau kakalo ngā mo le tato e kālesia.
Lau tatalo fo ina mo tato umalava. Fa mua me tauna fa mua. But these things aren't automatic. You have to make a decision. You have to make a choice. God first in my life. Bible is simple. But seek ye first the kingdom of God. You memorized it. You even sing songs about it. Some of us are older now. You memorized it in Sunday school. You sang it in Sunday school. You made actions to those songs in the youth services. But today, let that verse speak to you. Put God first, and everything else will follow. God is not a man that he should lie. You want to see those blessings? Fa mua mua le tua. Sa eli mua mua le tua, malona malo. Na o loa le maunga. Whainga ia leise mea mwhainga whaia. O le filfilinga ngā ia te oi. Mea langa le ka le sia nei tai au, wha maoni le tatalo. Finafinau le tatalo. Wha maoni pe le opo le atua, wha malosi. Ua lata le toi fio mai o Yesu Keriso. Ia wha manuia mai le atua le tato e ka le sia nei aso ono Yesu. Amen, amen. Tato tu lai mai wha aman mole. Mea naulo e tutu ai le nei tai au, alu ifo lava oe luma o le atua. A whaiwa alu nei vai tau o tau ngalo lau tatalo, o tau mou atu lau fia ma lau nau i le tatalo. A vea nei aso e te toe wha mau lalo ai, ma e toe wha pea atu le atu ai. O le au toe wha mauni atu. O le au toe to anga i le tatalo, ma le whaitauino le upu, ai se a taua mea hia. Talo i le atua ia toe matua whaatupu te le ina le whaatuatua. Toe whaamalosia i tātou i le nei vai tau atumu i le whaingatā ma puapua ngā. Le ai lava seisi awala. Ia tātou matahala pea i le tatalo. Ao pese ai nā le TV le nei aso. Tu atu le hawa noa le e te tatalo ai le atua. Let's spend some time putting this into practice. Ao ke sau fua luma i se kakalo whaiwhi au. Ai kakalo lava oi lea ngai ke huai. If you feel the Spirit moving and you want to pray with someone, you can turn and pray with someone. If you're tatalo lazy, I will have a no le tu atu yati oi kako woro e fai. Au ke whakakali se uma loko whae alu kakalo au keninge. Let's all pray. If you believe that God is still in the business of answering and moving, then let's pray this morning. Let's put our hearts together, put our faith and trust in Jesus, and let's ask God to help us. Speak to one another. Tell them no lazy. Famatala yai po le ale mana onga. Na fai ele yo lima mai tatalo ele oe au le fatua tua ma le fatawa now. If amanuia mai ele tua yati oe. So let's do that this morning. And let's just spend some time in the presence of God this morning. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, Father.
Ia Finafinau ni ai le tu. Anu e mai le mano loa mama pa ia le tu. Ia whapapula ina ai matau loso. Ina ia matau I loa ai le tua. Ua matau I ai I aso whaingata. Ia matau mataala ai le tatalo. Finafinau ai le tatalo. Aua nei whaseseina I matau le fini o le nei lalo lama. Tau mawhai e whaapisi o matau o lama. Ina ia ngalo ai le mātou tatalo ma le mātou mawhtanga papitoa ma la o fio le tua. Ia whaamua mua mea te tau anu whaamua mua. Ia whaamua mua oe le tua. Le whaitauina lo upu ma le mātou tatalo ia te oe le au noa le tua. Ia mātou toa anga I whai. Ia mātou whaamalosi ai le tua. Wai pau ia mea tama. E mawhai ona whaamalosi ai lo mātou whaatua tua. Ia e fesoso ani mai lamu lotu nei aso le tua. Tatala o mātou loto tama ina ia ofi ai lau upu le tua. Ia mauwaa lau upu I o mātou loto. Ia fua mai aini fua le lei tama mo oe malaufi na ngalo. Ia mātou tu mau ia te oe tama. Awa au noa ma oe mātou te le mawhaia se me tasi le tua. Fesoso ani mai oe le mātou tau mawhaima. Le mātou au nanga ia te oe le tua. Ia e whamanuia mai ia I mātou. Malama le tua. Mai sewo pito matua se o lava I sewo pito e titi le tua. Anga le leifo I o mātou uso asiasi le ne aso le tua. Ia whamanuia e lato asiasina. Ia anga le lei tamama ngalue atu le manolo wa nganga pa ia. Ina ia whamalosia I lato e ala I lau upumoni wa forofolaina I le meitai. Nata ye la toa so se tasi lo mata mai luma le online le tua whamanuia ia I la toa matama. O le mātou tatalo lea tama o mātou whaia. Ma le whātua tua tele ia te oe Yesu ke riso o mātou o le mawaa o tuai. Amen. Tai tātou lau mai lalo nei tai au. Tele le atua I le aso. Tai le atua le wei mamawia tātou sa nei tai au. Awela ia I le atua I inga. Ai moli atu foi le nganga whaaftai le tātou live stream in nei aso. I want to thank all of you who are tuning in this morning. Thank you for being with us this morning. We pray God's blessing over you. Ia whamanui atu le tua ia te oe. Ia tātou whelua I fo ina nei le afo lima. Ia mo le sauninga mulmuli o le tātou hotel vou nei I Midway. Yeah, but until next time, God bless you. In Jesus' name, amen and amen.